U prijašnjim emisijama govorili smo o čudima svijeta, misterijama svijeta, egipatske piramide, Bermuški trokut, Stonehenge u Engleskoj, Pigmejsko ravnalo, Izrael, Jeruzalem, zid plača, Split, Hrvatska, zid smijeha. Hodočasnici iz Splita i njegove uže okolice dolaze, mole, poste, marke, lire, dolari, franci. Vječno pitanje, zašto smo tu, odakle dolazimo, ko nas je doveo, zašto su male plaće. Kažu, zid potječe negdje iz 2. stoljeća prije nove ere i prema podacima koji su razni istraživači, znanstvenici gledali, proučavali, kaže se da je, znači, život je počeo u moru, kopna nije još bilo tada, znači život u moru, ptice nad morem lete, galebovi, koji su, zapisana je stara drevna pjesmica koju su galebovi grakali, jeli? Znači samo rijetki, kažu da samo rijetki čuju tu melodiju koju su te ptice nebeske, ptice Božje pjevale, pjevušile. Poznato nam je da u Izraelu, Jeruzalemu pred zidom plača, stoje izraelski vojnici koji čuvaju taj zid od najezde nekakvih ekstremnih skupina, barbara i sličnih. Tako i u Splitu postoje čuvari toga zida, takozvani bakalari, koji čuvaju taj zid od najezde s mora, s kopna. Govori se starim jezikom, starim hebrejskim jezikom, barem tako pričaju čuvari ovoga zida. A mi pogledajmo šta oni to čuju, kakve glasove čuju iz toga zida, da li uopće nešto čuju. Vidimo. Kažu da samo odabrani čuju taj glas, govor zida, njegovo pričanje. Izgleda da imamo i stranaca, izgleda da imamo i stranca jednoga. Excuse me, oprostite. O čemu se radi, nisam siguran, čini mi se da hodočasnici dolaze i morskim putem, znači plivajući stižu sa obližnjih otoka, otok Šolta, Brač, Čiovo. Mladiću, tko ste, što ste, kako se zovete, odakle dolazite, razlog vašeg dolaska ovdje, molim vas, mladiću. Pišta! Bašton je moj! Bašton je njegov! Ova obiteljska tradicija! Kuzmanići u 17. stoljeću su došli na Asa Baštoni. Zauzeli svoje mjesto, molim te! Zauzeli su svoje mjesto. Bliži! Da. Moja baza! Ovdje su vičevi o Bosancima! Hajla! Da li ste se malo sredili? Jesam. Oprostite, vidjeli smo, a došli ste plivajući. Recite mi odakle stižete? Evo, ako sad ću vam reći. Došao sam sa Šolte. Da? Moja obitelj Kuzmanića već stoji stoljećima na ovome Asu Baštoni. Na Asu Baštoni. To su inače najbolje baze. To su najbolje baze. Ništa, večeras je gradelada u Grohotama. Gradelada u Grohotama, sjajno. Gradelada u Grohotama i moji imaju neki tulum. I oni mene svaki put kad tako dovedu ekipu i prijatelja da ovako gradelada, vino, bevanda. Onda ih zovu da pošalju mene vamo da ja čujem nove baze, onda otpiva nazad na Šolt, ona je to sve ispriča. Uglavnom danas je na repertoaru su bili Muje Kaso i američki vicevi. Američki vicevi. Znači vicevi iz strana svijeta, jel? Bilo mi je zadovoljstvo, super, ja sad idem prijatelj. Adio Bog. Gori Mujo, strašno.